Assalomu alaykum, Usul san'atning shaydalari. Efirda uzoqni kutgan Usul shaydalari programmasi. Mazkur programmaning riyosatchisi men Baxtiyor Imron. Qani o'chog'da bugungi programmamizning mehmoni Arzu xalq naqsha usul ansamblining direktori, usulchi baletmeyster Gulmira Mahbirova. Gulmirada assalomu alaykum, bizning studiyamizga xush kelibsiz. Gulmirada birinchidan studiyamiz nomidan, bizning program nomidan sizga cho'ng-cho'ng rahmatimizni aytamiz. Shundaq vaqtingizni bo'lib bizning studiyamizga kelganingizga. Endi bizniki birinchi savolimiz sizga shu o'zingiz to'g'riliq qisqa so'zlab o'tkazsangiz, tug'ilgan ona yurtingiz to'g'risida so'zlab o'tkazsangiz. Ma'qul bo'ldi. Assalomu alaykum. Rahmat. Men shu Uyg'ur nahiyasida, Charnisida tug'ildim. Ondan ailemiz shu nahiyadagi Bahariysiga ko'chib chiqdik. Shu Bahariyisidagi maktabga qadam tashlab 9-sinfgacha shu maktabda o'qidim. Maktabda o'qib yurgan chog'larimda usul o'ynashni yaxshi ko'rardim. O'zim kichigimda maktabda endi har qanday o'maklarga bo'libmi shu san'at o'magiga hech qachon tashilmay vaqtida kelib, hamsidan keyin qilib degandek shu o'makdan zarlik ketmadim. U yerda bizda bizning hozir ansamblimizning muqamchisi, naqshchi ham ustoz bizga Qasmaka Muxtarov shu o'makning nimasi bo'ldi, yetakchisi bo'ldi. U kishi mening birinchi ustozim. Men qayerda bo'lsa deyman, sabab haqiqatan mening birinchi ustozim bo'lgan Qasmaka. Usulni burun usulni mashtaq klublarda, kinolarda ko'rdingizmi, детский deydi. Kichik bolalarga arналган shu kinolarni ko'rib, shu yerning harakatlarini ko'rib, usulni mashtaq o'ynash kerak ekanda deb kino uchun emas, shu usullarni, naqshlarni to'l bo'lib, indiyskiy kinolar to'l bo'ldigan shunaq nim qiladim. Mana Qasmakam bo'lsa, birinchi qaytim Uyg'urcha usulni shu kishi menga o'zi sahnalashtirib qo'yib bergan. Birinchi usulimiz ne? Birinchi usulim Gul usuli deb ataladi. Shu mushkamgacha yodimdan ketmaydi. Qasmakam o'ng tarafga yugurib chiqsiz, izdaysiz, so'ng tarafga yugurib kelsiz, izdaysiz, yo'q, o'tirg'i kelsiz, tip oldingiz, xo'shallig'ingizni nim qilishingiz, ko'ksitishingiz kerak deb shunaq so'zlab, menga shu she'r yodlatganda shunaq shu usulni men qo'yib, sahnalashtirib bergan mening birinchi usulim shu bo'ldi. Yaxshi. Endi qarang, siz mana kichik vaqtingizda usulga o'zingizning ishtiyoqingizni bag'ildingiz. Endi yana bir savolimiz shu sizniki o'zingizning oilangizda, ya dadingiz, ya opingiz, momongiz, buvingiz usul, ya'ni bo'lmasa shu san'atga yaqin kishilar bo'lganmi? Yo'q, bizning nimamizda undaq yo'q. Apam tarafdan ham dadam tarafdan undaq yo'q. Sizniki vaqtda sizniki o'zingizniki tug'um talant deb qo'ydik. Shundoq bo'lishi kerak. Ajoyib yaxshi. Endi Gulmirada siz mana shu kichik vaqtingizda usulga shundoq ishtiyoqni bog'lab, sahnlarga chiqishni qo'rqmay kichik vaqtingizda u shu qancha yosh oralig'ida edi sizniki shu? Qancha yoshingizni tatib shu usulga o'zingizniki yo'lingizni boshladingiz? Endi men uni qancha yoshimda kelganini yaxshi bilmayman. Aytar esimning chiqqanining o'zida shu qo'limni ko'tarib usul o'ynaganni yaxshi ko'radim. Keyinroq shu maktabda o'qiganda men davatman, har turli ustozlar keyin u chog'larda usulchilar shundoq az bo'lgan. Az bo'lgan. Vaqtida usulchi desa hamma hayron qilib, shundoq qarab, shu zamonlarda shundoq bo'lgan. Shu usulchi deb nim qiladi. Shu vaqtida shu Toshkentda o'qib bitirib kelgan Mubarakxon Nuruzova hozirda o'zimning qo'shnim, shu qiz bizga usul o'mgiga keldi. Ashta shundoq usul o'mgin. U shundoq xushal bo'ldik. Shunga shu yerda men Mubarak muallim deymiz, shu ustozning ko'p narsalarni o'rgandim. Undan keyin ustozlarim ko'p bo'ldi. Masalan, Arzu ansamblida ishlagan Gulnara Mamuqova shundoq ajoyib bir usulchi. Moldov Farhatning opasi Gulchehra madam Moldova mana shu yoqlarning usullarini ko'rib men har doim armon qiladim. Qiziqib, yo'lni tanladingiz. Armon qildim. Endi mana armon qildik usullarga mana o'tayapti. Endi sizniki bu yoqdagi endi cho'ng bo'lgan hayotingiz. Endi usul hayotiga cho'ng qadam deb qo'ydik bizda. Shu o'qish o'rinlaringiz qayerlarda o'qidingiz? Birinchi cho'ng qadamim bo'lgan mening shunaq maktablarda usullarni o'ynab yurib, mashalar konkurs nimalarga kelib qatnashib, shunaq yurgan vaqtida Po'lat aka Qadirov degan shunaq yaxshi bir kishi bo'lgan. Shu kishi meni ko'rib, shu Uyg'ur nahiyasiga izlab, shunaq borgan.
kelgen, kelip meni izlep tepip, muş kızını şu vaqtida o kişiniki gazel ansambl dep, yenidən estradlık ansambl kurulgan ki. Şu vaqtida şu kişi meni kelip atanam bilen berip, biz şu yerdə usullan ügünüp, çoğun sahnege men birinci qaytım şu kişi bilen. Gazel ansambl bilen siz birinci qaytım çoğun sahnege çıktınız o qaytım çıktım. Onun aldıda siz tehi mektepni putemge vaqtınız, Bu mektepni putemge jugan vaqtida sizni şu izlep kişi kelip, şuna izlep kelip, başta eyip ketip, şu ansamblga men qatnışıp, kelip konsertlarda usullan oynap, şuna qatnışattım. Keyin уже 9-ны мен бүтегенден кейін эстрадный цирковой училищеға колледжға оқышқа түштім. Түшкендіме шу кіші маған чоң ярдамлен қылды. Шу вақтыдыма шундағы жық набор қызлар, шундағы жық келді де. Усулға, вокал, ну адам шундағы жықты, ән біз ез ердің шыққанды кен. Езден шәрік енкені башқа жандарын қорқынышлық нәрсе болды. Бірақ расын айтсам, мен шу вақтыда мен немешкіді үйдің айырылып көмгенден кейін, ата-анамдан айырылып көмгенден кейін мен ойлаған, түшмесем ке оқышқа, түшмей кетсем ке апам білен қайтып кетсем ке деп шұнақ аштақ нем қылған. Бірақ да Құдайға шүкір түштім, оқышқа түшкенде біз 6 қазақ қызы оқыды. Мен бір тал өшіп, бүтін колледж бойынша өзімен бір тал ұйғыр болып оқыдым. Шу қайсы жылдары болған дейді, есіңізді масына қайсы жылдары? Біз 91 жылы. 91 Шу вақтыда оқышқа түштім. Шу вақтыда шу Палатака сахналаштырген тажик чусуны ойнап оқышқа түшкен. Шу вақтыда әм қызла қошал болып оқышқа түштік деп қошал ата-аналар білен шындақ бір-бірсін мүбәрәкләп нем қыса мен ой мен оқышқа түштім, немешке түштім, мен кететтім деп жығылап. Үгінеме біраз шындақ қиынылып нем қылдым. Бірақ әш мәлімлі шу мен ады бір нәрсі ба келігіні көге ешкімі маңға Мәдәт бәдел sizge. Да, bir оқышқы дәріске келмей қалсам нем түшінішілікпе қарап, әнді жырақиядан келді, неме деп маңға жық ярдамлен қылды да. Шу оқышыны бүтіріп болғандан кейін оқышыны бүтіріп тұрмышқа шықтым. Оқышыны бүтіріп сіз башқа қайтадан әші тұрмыш шыққанды кейін айлыңыз? Тұрмышқа шыққан болсам ма, бірақ шу ғазал ансамбльда ішлеп жүрдім. Өзіңіздің ішіңіздің давамлаштырып едіңіз? Ішкі баллық болдым, бірақ ұсылымны ташылмадым, ұсылымны ойнап жүрдім. Кейінірек Абай атындағы педагогиялық университет ұшыныңғы оқышқы түшіп, сыртта оқышыны бүтіріп нем қылдым. Мішәді жүрдім. Кейін яны шу айылавей нәрселерге бағылшылық үйғырнайысы қайтып кетідіған неміміз болды. Мен кәттім ата-анамның қышыға. Ұяқы беріп, шу азыр өзіміздің арзу халқына құшысыл ансамбліға ұсулчы болып шығып кірдім. Сөзіңіз ағызыңызда, әнде қазір мана арзу халық нақшы ұсыл ансамбль тоғырлық етіп өтатымыз. Әнде мүшәдет шынан тоқтылып өтсақ, әнде шу ансамбліға мана уже бізнеке халқымыз тону, әміз тону еді десақ болды. Ол ансамбліға мана биыл 60 жыл болды. 60 жылдық тарихы ба ансамбль. 60 жылдық тарихы ба ансамбль. Шу ансамбль тоғыр қысқы сөйлеп өткетсіңіз. Шу ансамбль қазір енді даватсыз, қандақ келдіңіз, шу ансамбльдің қандақ көтірілдіңіз, ансамбльға ішілген ішілеріңіз тоғырлық, қысқыча бір мәліматтаны бәсіңіз. Біздің көрелмәлерге қызықарлық болар деп ойлаймын. Ансамбль 1959 жылы өзіміздің шу ұйғырнаясыдегі Чоңақсу есі-да құрылған, yoğan çoğun bir ömek болып құрылған. Бияда шындақ ұлық кішілер ішлеген. Өзінің немісini қалдырып кеткен. Султанмұрат Разамов, Азытым Бурханов, яны башқа шындақ çoğun кішілер мұшу ансамбліні құрған. Мұшу ансамбліні yo'qatmay, мұшу кәмгічен азыр мана ансамблді яшылай көпейіп кетті. Ашу алдымыздығы çoğunla ансамбліні ешқандақ yo'qatmay, бір арылықлада бір арылықлада епіліп, келіп ансамбль қайтыдың тірлік, мана 2005 жылы қайтыдың кәдімгі штатлық бірлік беріп, 20 штатпен өкіметтің әмкарлығы қайтыдың штатлар беріліп, қайтыдың конкурс болып, ашу ішлеген кішілерінің арсыдың талап еліп, яшыларын еліп, шына қылып, ансамбль қайтыдың құрылған кен. Мен 2000 ансамбль құрылып болғанден кейін, 2005-нің айығы мән келдім ансамбльға. Ұсылчы болып кірдім. Шу вақтыдыма мана мұшы Гүлчықра мәдам қойған Дылнаваз ұсыл білен
Дилнаваз усул өзем көңілім шунақ бәк якын. Şu Dilnavaz usul to'g'riliq qizqarib bo'ldi, shu to'g'risida deb o'tkazsangiz. Чоң қызымның исімі Дилнаваз. Бұл Дилнаваз усулы өзбек халық усуллары. Мен бұл усулны ойнасам, һәммәсе маңға шундaq дәдді де, мұшы усул сізге қойылғандай деп. Башқа ешкім ойнамайды, сізге лайық. Сізге қойылғандай деп шундaq дәдді. Мүмкін рас шундaq ойнатты мекен білмеймін. Шықылып ашу қаяғы нем қымсақма, ашу Дилнаваз усул білән өзәме яқшы көрәді мұн усулны. Шундaq қылып ашу усул білән шу ансамбльға ішқы кірдім. Ондан кейін бір 3-4 жыл ішлегенде кейін мені балетмейстер қылып ауышты де, ол чағда бізді ансамбльның рәхбері Шабаева, Халмеда Шабаева болған атағылық нақышчы, біздің ансамбліміздің ұстазымыз. Вот шу кішінің рәхберлігіде мен ішілдім. Ондан кейін ол кіші мені ішімні көріп, мені балетмейстер, ансамбльға баш балетмейстер қылдыз. Оның балетмейстері қылып сайлап, шын білем мен балетмейстерлік ішімні шу вақтыда башылдым. Кейінерек уже мұш халмеде мұш ішлеп жүріп, мені өзінің орныға тәрбиелеп шықты да. Неме, руководительlik дейміз, бәди рәхбәрлікке, бәдигі болмысыма әйтәуір рәхбәрлікке сіздің идрігіңіз ба, мен мандақ қылсыз деп yolunu көкістіп, шу кіші кейін кеткен вақтыда Халмеда Шабаеваның орныға мен шу ансамбльға бәди рәхбәр болып қалдым. Азыр мұшынық 20 штат білен ішлеп кеватымыз, оркестріміз ба, ұсылчы қызларымыз, нақышчыларымыз дегендік. Азыр мұшы заманның қиын немесіге қармастын. Азыр ұйғырыны ұсылыны, саз, нақшыларыны мана мүшкем кечен сақлап келесіз. Репертуарымызды пәқатлы ұйғырының әмәз, өзбекінің, қырғызының барлы, башқы миләтлерінің, қазақ миләтлерінің, башқы ұсулла, нақшылла, һәм өзімізнекі милли 12 мұқамымыз, классикалық 12 мұқамымыз. Биыл мана біз план біле ішлейміз дегендік, биылғы жылдың башлап, там ұшы жыл шығып кеткічен, әр бір айға мұқамны, 12 мұқамны бөліп қойып, шу жағдай арзу инстаграмға кіріп қарсаңла, шу еді әр бір айда ең мұқамны етіліп, ең ұсылын қойылып, шынақ ішлеп келатымыз. Әжайып, яқшы, әжайып. Әнді Гүлмирәдә бізнекі, менің айтыдығыным, мәмма өзім ұсыл hayatını şu arzu ansamblı başlağın deyді. Өзіңізі білсіз, 2009-2010 жылдары мен бірінші қетем şu ұсыл қызыққан вақтымда мен şu arzu ansamblı кегеді дейсіңіз бағыш керек. Уақытыда мен балетмейстер болып ішлеттім. Şu вақыт кет мен ұсыл үгініме, ұсыл қызықшым ба деп, şu еді мен бірінші қадымымны мен şu arzu ansamblı bilen başlagan deydi. Arzu ansamblda çoğun kişiler birinci kadimini şu еді ansamblda başlaganı. Azırga bizneki Uyghur teatrıdaki ataqlı naqşçılarımız Nural Nurvaisov, yana başqalar mana şu arzu ansambldan öz işleri başlagan. Furqaçan Zahirov, Salamet Xan, muşla bizning ansamblni teatrı şunaq deb qo'ydi, fabrika deb. Sanatkarlarni tayyorlaydigan fabrika deb. Biroq hozir oxirgi vaqtda bermaydigan bo'ldik, sabab o'zimizga yetishmaydi. Hozir o'zimizga men mushkamchan qayerda bo'lsin, men deyman, shu men o'zimda birinchi qadamimni shu arzu ansamblda boshlagan deydim deb. Cho'ng rahmat mushkamchan deyman, rahmat. Bizni eslab yurganingizga sizga rahmat. Rahmat. Endi meniki savolim o'zingizniki oilangiz to'g'riliq. Bizning bilishimiz bo'yicha sizniki oilangiz ikki qizim bor deb o'tkatdingiz. Shu ikki qizingizniki Dilnavaz qizingiz, siz o'zingizning izingizni besib kelayotgan usul hayotida kelayotgan. Shular to'g'riliq qisqacha so'zlab bersangiz. Ma'qul. Oilam bor, yo'lishim bor. Yo'lishim har doim qandaqli ishim bo'lmasin, qandaqli bir iş başlamay meni her daim özü sanatkar bolmasımı, sanatını şundaq yaxşı gördü, hem meni düşündü, hem her işimga manga qo'llab, quvvatlab meni her daim yenimde жүрді. Endi ballarımga kelsek, ikki qizim bor. Cho'ng qizim ең өзіңіз aytib ketgandek Dilnavaz. Hozir mana Dilnavaz usuli deb Dilnavaz to'g'risida so'zladik. Shu usulni shundaq o'zim rahmatli anam yaxshi ko'rib nim qiladi. Shuning uchun men shu qizni bo'shangan vaqtida shuni metrkani menga kirgizib etibdi. Echib qarsam, ishida Dilnavaz deb ismini shundaq olibdi. Shundaq ranjib ketdim. Voy, bu Dilnavaz degan usulning eti tutsa, o balning etini nemishga Dilnavaz deb qo'ydi deb. Keyin shundaq bu
ити өзіге, ісімі өзіге шұнақ ярышып Исмиге ярашқан қызлардың болды дейсіз ба? Оны деген ділнавазлар көбейіп кетті. Әмісі ділнаваз деп қойдыған болды. Шу қызым мана азыр менің ізімні бесіп кеватыды десем болды. Шу ансамбльда, арзу ансамбльда ұсылчы болып ішлеп атыды. Оны мұшу еқін ардыла біз о қызны ішіға қарап, әнді ансамбль әмісі өзлері ешіп, ансамбльның балетмейстері қылып сайлап қойды. Білен о қыз азыр, рахмет, о қыз азыр шу ансамбльда балетмейстерлік қылып ішлеп кеватыды. О қызмы тұрмышқы шықты, ішкі балысы болсы ма, ки оғылым өзі сәнетке еқін бұғашқа рұқсатын беріп, үшінішілпе қарап, о қызмы шынақ ішладын қамай, ішлеп o kızının şunaq yolçu qollab quvvatlaydı. Her daim yardım berip, şunaq жүрді ішкісі. İkinci kızım bolsa, оқу сәнәт yolunu tanlamadı. O kız başka yol bilen, özünün yolunu tipi başka yol bilen nim qıldı. Sənətke ançı bir o kız qızıqmadı. Hem usulçundaq o kızımdek, usulçu nimsi yox boldu o kızda. Şundaq, o kızının turmuşqa çıqıb, o kızının 3 balası ba. Şunun bilen men 5 nəvərinin momsu boldum. Acayip bir şey. Şu. Endi qarang, hozir bizniki shu Qozog'iston bo'yicha bizda usul ansambllari, usulchilar hozir mana ko'p. Bu biz uchun eng yaxshi narsa desam bo'ldi. Endi sizniki ko'z qarashingiz, siz hozir mana bir ansamblniki cho'ng direktor bo'lgandan keyin sizniki hozirgi ulgu tutarliq, oldin qator ketib qolgan ansambllar to'g'riliq, sizlarga deydigan o'zlaringizniki o'y fikrlaringiz bo'lsa, meni marhamat. Раз азыр hakikaten şunaq usulçular şundaq köp болып кетті. Ең мен dedim беші де бұрын ұсулығында қызықмады. Hem atanlarımızın толы рұқсат беріп кетмеді. Usulçu деген ол бір mutaxassislik emas, қыз бала үшін кәсіп emas, o деп şunaq nem qılады. Азыр hakikaten usulçular köp. Usul қолыны көтіріп ойнаған адам usulçu болай бермейді. Usul деген gapning aqısı da şundaq bir çoğ əmgək. Usulçu деген әдегенден kəşkiçən məşq üstüdə bolish kerak. Hərəkətleniş kerak. Özünü bir nim qapiyat tutish kerak. Tamaqni az yeyish kerak. Köp uxlamash kerak. Şundaq bir çoğ əmgəkdə bu. Bununğa çıdığan adam, bununğa nim qılğan adam faqat şu usulni chin dilidan yaxshi ko'rgan. Kan bilen kirgen bolsa, şunla mana nağız usulçu edep, usulçu edep bilisi boldu mening oyum şunaqtı. Endi hazır qarşınız toylada her xil ansambllar qurulup, her qandaq usulçular köp bo'lib ketdi. Onu bizning sentimiz üçün, sentimizni to'ntirish üçün, nima üçün mümkün, onu yaxşıdı. Bıraktı da endi barbir kasbi, özünün yol bilen kasbi özünün nimsi bilen buğan yaxşı ekan deb o'ylayman. Masalan, usulçunun o'ziga xos bir narsasi bo'ldi. Barbir mundaq o'ynagan usulçu bilen Kədimki toxum talant, özünün kəsbi usulçunun arlığı şundaq bilindi. Şundaq bir qarğandın, şundaq sразу ayrılığın boldu adamın, nağız bunu usulçu ki. Yakı bolmasa, mana muşunun ügetse, muşunun bir нәрсе çıqıdı dep. Mana degендek mana Baxtiyar hazırda atısı, mana Baxtiyar başqasını amsama, sizni asam, sizni alsam, Baxtiyar kelgen vaqtida Arzu ansamblini başladım deb yeң ivatыды. Men şundaq xoşal boldum, ansamblini unutmay, özünün birinci ansamblim deb eski elip unutmay jügünüge. Birinci kelgendim, Baxtiyarni özüm, şahsen özüm. Baxtiyar piqrashni ügütüp, hareketlerini ügütüp, hatta men faqat şu vaqtida qizlal bolgan. Oğul bolgan. Birinci kelgen jigit, muşu jigit bolgan. Hazır mana nim degen çoğ oqatlarni qılatsız, молодец, yaxşı yaraysiz. Mana Dolan ansambli mana hamsi tonuydu. Faqatla muşu nimdili emas, Qozog'istondili emas, Qozog'istonning sirtmi joylarda Dolan ansamblini hamsi tonuydu. Dolan ansamblida men shundoq faxrlanib so'zlayman, u yerda bizdan ketgan usulchi qizlarimiz bor. Shundoq bundoq usulning nimsini bitirib professionalni bo'lmasa, shu professionalni darajada o'ynaydigan usulchi qizlarimiz. Kasbiy darajada o'ynaydigan usulchi qizlarimiz bor. Ularni mening qizlarim deb men o'zim shundoq aytalayman.
Шығып сізге мен ұтықлан тілеймін. Рахмет. Әжайып. Әнде сізнеке мұшу келечек қойған планларыңыз, яғни келечектегі армаларыңыз, ұсыл хайят еткен, яғни өзіңіздің қазіргі епкет баған, башқұру атқан дейсақ болды, ансамбльдеріңіз тоғырлық, келечекті қойған мәқсәтлеріңіз. Шо тоғырысы деп әсіңіз. Hazır bir məqsədini qoyub şu məqsədə yetək deyib, mındaq biz yəni sənət adam bolğandıkən çoğun konsert qoysaq, çoğun oqatlarını qısaq, gastrollik işlər basaq dəb nim qılsız, bıraxdı da hazır mana мындак жагдай болуп атыдган факат биздил эмес, баардык дүнья жүзү болуп атыды. Мындак агырыклар менен, мындак нерселер менен эмес отуруп кыйбатмыз. Шуның үчүн бир бой бермей иштеп атабыз. Бой бермей иштеп атабыз, бирок да өзүбүз койгон максатка нак жетемей атабыз да. Өзүбүз Кудайым бурса, муну агыр сынаклардан чыгып, сәнәки концертларны чоң сахналарда, ең репертуарларыңлар менен Кудайым бурса, биз сәнәки концертларда Şuna boldu dep oylaymiz. Gülmirada bizniki Çürüm Topi sizga arnalgan sujetimiz tayyorlangan DVD. Qani birlikda ko'raylik. Marhamat. Gülmira intayın yaxşı insanlarның biri. Uzun жылlardan beri Arzu Xalq Usul Naqşı Usul Ansamblga bədii rəhbər болып keliyotidi. Birga ishlab atqanimizga 10-15 yildek bo'ldi. Intayın ansamblda intayın hörmeti çoğ insanlarның biri. Gülmirdemge tilaydiganim ailevi bəxt. İşlerde utuq tilayman Gülmirdemge. Bunun egiz çoğlardan görünüşke Allah egem nisip qılsın Gülmirdemge. Gülmirde sizge rahmet. Şundaq Arzu Ansamblini neçe жылlardan beri tutup 50 yıl tarixi var ansamblimizni tutup kelayotganingizga sizge rahmet. Çıkıp ömürlüğümüz öşmüsün. Ansamblimizning bunun büyüklüğüne köklevesin deyim keldi. Endi Gülmira Mahbirovani kichik vaqtidan boshlab bilma, 2-chi klassda o'qiyotgan paytlarida Bahar yesida san'at kursugi bo'lgan, maktab san'at kursugi. Shunga qatnashib yurgan ekan. Undan keyin men o qizga usul o'rgatdim-da. O'zim mamam bo'lmasam-mi, biroq usulning qayerda o'ynash biletdim. Shuning uchun unga birinchidan Gül Seylisi degan muzikaga sazıga bir usul o'rgatdim. Undan keyin Türkmenlarning Çabandazı degan bir usul bo'lgan. Shu Çabandazı shu qizga o'rgatgan. Undan keyin o'zining qobiliyati bilan usulnashga boshladi. Undan keyin Olmaotaga ketdi. U yoqda maktab bitagandan keyin. U yoqda ansamblda yana shu usul nimsada ishlabdi. Ondan keyin Arzu Ansambl keldi. Arzu Ansambl kelib, o'zining qobiliyati ekanligini ko'kitib, usulchilarning ustozi bo'ldi-da. Arzu Naqsh Ansamblga usulchilarning ustozi bo'lib, shularga usul o'rgatib, usul o'rgatganda endi
Алматыларда ойнап жүрген ұсулары республикада үйде әртүрлі милләтләрнең ұсуларын ойнаған, ұйғыр халқының ұсуларынан да мұқам деген мұқамның мәшірбей, ямыса немдейміз мәрғулға деген. Ондақларын әнді біздің вәтәнді көпірек ұсул ойнады, бұяқларын оншылық әместі. Шундан кейін бұл мұқамның өз аштыгенде екен, мұқам ұсул ойнадыған болды. Шуныңға өзінің 5-6 қыз білен мұқамның мәшірбей, мұқамның мәрғулы, шындақларға ойнап көп ұтықларға етті. Әнді өзінің маманың дейміз ғой, азыр мұтахассислігі ұсулығы болған екен. Şu ұсулғы бағылық өзінің мұтахассислігін яны беріп, давамлаштырып, оқып, шыны немқып келді. Оның декен, бұны Арзу ансамблінің рәхбәрлігіге мен сұндым. Şu Arzu ансамблға руководитель болуң. Sizin қолыңыздың келді. Мұтахассислігіңіз высший. Şunun için siz bola alayız ki siz ötüzde kandidatürüsünü ben sundum. Şunun için Gülmera Arzu ansamblinin rehberliği oldu. Ama başka şu başkurup geldi. Yani ben 2 yıldan açtı. O ansamblden bir çıkıp etkinim. Tağmış kemgişe Gülmera şu Nakşusu ansamblinin başkurup geliyordu. Andı bunun buyuğuğa Gülmera'ga bunun da müköp utuqlan dileymen, işigim oğup müvaffaqiyat dileymen. Her daim Arzu ansamblini Juqaqi çoqladı körüşke özünün bir kişilik ülüşün qoşudu dep hesaplayman. Yani bir qitim Gülmera'nın sanatının öşüşünün juqur bolışıga tilakdaşlıq bildirme. Barlıq sanatkarlarımız Arzu ansamblinin hemiz aman bolsun. Gelecekte Arzu ansamblinin utuqlarını körüşke disposun deyimiz. Ұйғыр ауданының аудандық мәдениет үйіне қош келдіңіздер. Жалпы Ұйғыр ауданының мәдениетінде бізде 21 ауылдық клубтар, мәдениет үйлері бар. 100-ден аса мәдениет қызметкерлер еңбек етеді. Соның ішінде ерекше атап өтетініміз осы аудандық мәдениет үйінің ішінде бізде Арзу халықтық ән-би ансамблі. Арзу ансамблі сол 2004 жылы қаулымен халықтық атағы берілгеннен кейін 2005 жылы арнайы кастингтар өтіп жасақталды қазіргі составы. Мынау екінші состав, енді мен қателеспесем өйткені мен өзім директорлыққа келгеніме биыл 2-ші жылға аяқ басып бара жатыр. Сол составты ары қарай дамытуға енді мен айтар едім, Ақберова Гүлмираның еңбегі ерекше. Енді Гүлмираның өмірбаяны ол өзі айта жатар. Қысқаша өнер саласындағы өмірбаянына келетін болсақ, ол кісі біздің осы ауданға 2005 жылдан бастап жаңағы биші болып Арзу ән-би ансамбліне кіреді, балетмейстер болады ортасында, одан кейін осы ансамбльдің көркемдік жетекшілігі беріледі.
Acayip. Gülmira'da mana sujetta sizniki to'g'riliq, sizniki ishlaringiz to'g'riliq, usulchilaringiz to'g'riliq, ansamblingiz to'g'riliq. Shundoq yaxshi natijalarni ko'ryapmiz, ajoyib. Endi meniki yana bir savolim. Sizniki mushu baletmeyster vaqtida sizniki o'zingizniki sahnalashtirgan usullaringiz to'g'riliq. Shu usullarning tarixi to'g'riliq bizga so'zlab o'tgansiz. O'zingizniki ya'ni Dilnavozdan sirt usulingizdan, ya'ni o'zingiz yaxshi ko'rgan usullaringiz. Mushkamgacha. Dilnavozdan boshqa usulni yaxshi ko'rmayman. Albatta, ham usullar yaxshi, ham usullar chiroyli, ham usullar qanday usul o'ynasangiz, o usulni babığı yetkizib oynasangiz, o usul ajoyib chiroyli usul bo'lib, qaysi usul bo'lsin, chiroyli bo'lib chiqadi deb o'ylayman. Endi men baletmeyster bo'lib ishlagan chog'larimda qizlarni barimni o'rgatishga tirishdim. Dab bilan vaqtida hozir mana hurmatli damashqqa chiqib ketdi, Yusupjon akamiz bilan dab bilan qizlarni mashq qilg'izatdik. Hozirmi bor u bizda, hozir u kishi ketgan bo'lsa, Aziz Paltaxonov ishlab kelyapti. Usulchi qizlar bilan balisi shu kishini ekan. Birinchi ishimiz shu, mashqdan boshlanib, mashq bitgandan keyin qizlarning barliq qo'yilgan usullar. Endi qanchalik usul qo'ydim deb ham usulni deb etish mumkin emas. Ko'pdaysiz, repertuaringizda ko'plagan usullarni sahnalashtirdik. Masalan, u biz shularning ichidan ilbog'idek bir usullar bor, например, misolga ashlarning ichidan ilbog'idek bir usullar bor. Cho'ng bir sahnalarni ochib, bir xalqniki cho'ng olqishga ega bo'lgan bir usullaringiz. Endi bizda mundaq-ku, bizda faqat usul bo'lmagandan bizda umuman programma tuzildi. Ansambl bilan. Ansambl bo'lgandan u yerda muzik rehberimiz bor, baletmeysterimiz hozirgi va o'zi ham birlikda o'tirib biz programma tuzildi. Programma tuzilganda, masalan, naqshchi bo'lsa, naqshchining naqshisi, yeng naqshga kelgan bo'lsa, naqshini ishlab, shuni programma qo'shiq bo'lamdi, bo'lmamdi yoki yana ishlash kerakmi? Shuni o'zaro yeshib almiz. Başqa mesela 5 naqshchi bo'lsa, 5 naqshchining ikkinchi naqshisi bo'lsa, mana naqshini ilg'ab bo'ldigan, bo'lmaydigan qilib programma qatmiz. Ham orkestrniki. Endi orkestr bilan polniy bir ansambl bo'lganlikdan, bu yerda mesela qanday nim bo'lsin, konsert bo'lsin, muqam beshi bilan boshlanib, ayig'ma muqam bilan bitirishga biz tirishimiz. Va bizning nimimiz shundaqda, sabab biz milliy ansambl bo'lg'ashqa repertuarimizda 12 muqamimiz bo'lg'ashqa biz uningsiz biz hech qanday gastrol qilmay, hech qanday konsertni qo'ymaymiz. Shu vaqtida bu usullarni masalan muqam bilan boshlansa, muqam beshiga kelgandek usul qo'yildi. Usul qo'yildi. Undan keyin to'plashdi, top usulchilar chiqib har bir nimga yakka usullar. Endi usulchilarning ichida o'zingiz qarab tanlab olsangiz, kimning qobiliyati qanchalik, buni qizga buni usulni qo'ysam bo'lamdi yoki bo'lmasa buni usulga mush qiz ib ketalamdi degandek shunaqa ilg'ab tanlab qizlarni shunaqa qo'yildi-da endi usul. Masalan, shu Dilnavoz degan usulni shu oxirgi 2 yildek bo'lib qoldi. Hech kimga qo'yilmagan bu usulni, hech kimga o'zimdan boshqa hech kimga qo'yg'im kelmadi bu usulni. Ana shu 2 yil burun shu Emgakchi Qozoqqa gastrolga mangan chog'imizda shu yakka usulni shu Dilnavoz o'ziga qo'yib baqsaq qanday bo'ldi ekan, mush qiz ashninga pishib yetildimi, yetilmadimi deb ash qizga ko'rib baqdiq. Beshida ko'rib qo'yib ko'rib baqdiq. Shu vaqtida u yerda o'zbekcha bo'lgandan keyin uning mimikasimi boshqa, uning harakatimi boshqa, qadimi xarakterimi boshqa deb bo'lgandan keyin u qiz bilan ishlab, shu usulni shu qizga qo'yib berdim. Sahnalashtirib berdim o'zim. Endi bunun büyüklüğü men rehber bo'lgandan keyin 2012-yilda rehber bo'ldim. Men rostini aytsam, qizlarning qo'ygan usullarini tekshirib, ratlab berman. Biroqda burunqidek qizlarni ochiqib, mana usulni o'zim sahnalashtirman deb shuni hozir qilmayman. Qilg'im bor, biroq uningga vaqtim yetmaydi-da. Shuning uchun men qizlarga baletmeyster qilib saylab, baletmeysterga nim qilib, biroqda yo'l yo'risi o'zingiz tayyor bo'lganda o'zim tekshirib, o'zim qarab, meyer mundaq bo'lib qoldi, yoki bo'lmasa meyerni o'zgartirish kerak, yoki bo'lmasa mana meyer chiqadigan partiyaga boshqa qizga qo'yinglar deb o'zgartib jo'ndab berman. Yaxshi.
Gülmirada sizga cho'ng rahmat. Suhbatimiz shundoq qiziqarli bo'ldi. Endi sizniki, bizniki shu bizning programmamizga, bizning studiyamizga o'zingizning tilaklaringizni aytib o'tgansiz. Ma'qul. Birinchidan rahmat chaqirib mana shundoq men bilan suhbatlashib hada kelamsiz deb telefon qilib ma'qul deb keldim. Kelganimga o'kinmayman. Sizlarga rahmat. İşinizlarga utuq tilayman. Mana Baxtiyor o'zi shundoq tirishchan, texmo aqyo'l, texmo egiz cho'qlarni ko'raylisin. İşlaringizlarga utuqlar tilayman. Rahmat. Endi Gülmirada bizniki programmamizda o'zingiz bilasiz, bizning programmamizda usul shaydalar bo'lgan ekan. Biz usul hayotdagi hadlarimiz, singillarimizni bir şeyga chaqirib o'tiramiz. Endi bu yerda biz sizni o'zingizniki yakka usulsiz biz studiyamizdan sizni chiqaramiz. Qani, hurmatli ko'rarmanlar, hammamiz birlikda Gülmiradamniki usulni ko'raylik. Bugünkü bizniki usul shaydalari programmasi tamam bo'ldi. Yeni bir darlashqichon xo'sh, salomat bo'laylik. Sizlar bilan bo'lgan riyosatchiman Baxtiyor Imron.